Po dolasku u manastir Studenicu oko 1207. godine arhimandrit Sava postaje iguman studeničkog bratstva i ubrzo potom sastavlja studenički tipik, preciznije obraznik za monaštvo. Tipik daje smjernice u vezi sa monaškim poslušanjem, bogosluženjem, svetom liturgijom, ispovešću, pričešćem itd. Autentična građa koju je Sveti Sava koristeći evergetitski uzor uneo u studenički tipik, intervencije koje je izvršio prilikom njegovog sačinjavanja, nedvosmislene su veće i kulturno i politički značajnije od onih sprovedenih u hilandarskom tipiku. Iako je Sava studenički tipik namenio monasima Studenice, ktitorsko žitije Svetog Simeona, kojim tipik počinje zbog autoriteta Svetih Simeona i Save, te značaja i kvaliteta ovog dela danas široko rasprostranjeno i sa raznih aspekata proučavano. Dakle, uvodni deo studeničkog tipika predstavlja žitije studeničkog ktitora koji počinje naslovom: Slovo prvo o nasljeđu svetog manastira ovog prepodobnim ocem našim i ktitorom, gospodinom Simeonom, i o žitiju njegovom kakvo bi pred Bogom i ljudima. Saobrazno ličnom uvidu u očevo duhovno uzrastanje, Sveti Sava u odnosu na sve druge izvore upravo u žitiju Svetog Simeona najcjelovitije proiznosi nemanjinu želju za odricanjem od svega ovozemaljskog. Navršivši 37 godina u državi svojoj, vladika pak premilostivi i ne prezre moljenja njegova, već kao milosrdan i trudoprimac i nagraditelj, jer kada je došlo vreme jasno ovaj brižljivi muž, svu sveta ovog slavu i čast ni za šta ne smatraše i krasote života, ovog kao dimu izgledaše, a Hristova ljubav rastijaše u njemu i razgorevaše srce njegovo kao dom, njemu spremljen i sasud prečisti duhu njegovom svetom, pošto se nekim uvećavanjem u umu njegovu selio Hristos i vodio ga. U delu koji prethodi navedenom opisu, tvoreći biblijsku paralelu, Sava pripoveda o nemanjenoj želji za monašenjem. A ovaj blagoverni Hristoljubivi gospodin, prečasni starac, podvizavaše se, u neki broj pribroja se onima koji su ugodni Bogu, kako bi dobrim delima u dan strašnoga suda pridobio rajsko ono neizrečeno naselje. Naročito željaše kako bi moguće njemu bilo primiti anđeoski i apostolski lik i podvizavaše se s žurbom posledovati vladičinim rečima koji reče: uzmite jara moj nase, jer krotak sam i smeran srcem i naći ćete pokoj dušama vašim. Ovaj dakle bogoljubni otac naši ktitor, želeći primiti život večni, molbe uzašiljaše ka premilostivom vladici da ga ne liši želje. I Bog ga nije lišio. Ostvaruje se ono ka čemu je i stremio. Božijim delovanjem on spoznaje prolaznost ovoga sveta i svu sveta ovog slavu i čast ni za šta ne smatraše i krasote života ovog kao dim mu izgledaše.